kubor nakaslem jong unongsan hima. Baya kendu jing kipat ba nong song snong ka maupat habaya day bat ka umbam umdi u MLA ka pentor umkra uba AL hek lalit banya kendu yo menteri katanat PHE uba renek tanding do tongkhar ha ka jing don lang urang ba snong ka snong maupat uba ar khar kongor na kaliang uba AL hek ulaya thu bakilay kren halor ko umbam umdi jong ka snong maupat bat ya kani kila da ban pha ikikot kisla bat menta ha ka jing kendu bat menteri katanat PHE ulaya thu bakila yo ya ku khubor ka basngau tanat bagila da ban pelat ya kani ka skim ling ba ka JJM ha kamang pisa ka balai puar klor tingka ulaya thu ru bakin le kloi kat bala ban pendap ya ki kot kisla khanang bakin la ban bu no yau mau nong rim ula ong ru bakin ya trailang ringkat ban penbiang ya ka snong mau pan kawai pat kamat kabaya kilay kren kadai halor ke incubation center kabalamang khat prak lur tingka ha kapor bo long kumu chairman ke MDC hadian lawan shemti do ba renikton barulala ban pendap ya kani kabalalong kababiang ban pleno indulang ban i deputy headman jonga terbasno mopat iba Rodrick Argungot manyakran halor ga bam umdi awai di bagisno mopat dia gini la pa la proposal la kamslem bat ni mentagasi kedan ka good news kebala ong di minister by gani na gani ka state level sanctioning scheme committee kila that I the clearance ya gani ka scheme under the JJM Jal Jeevan Mission kebala ifu arkuro tingka dia gani minta kinang ya cikamat ba ilo ong ru dengan bengkloy bala kana menginyo ru ban bu yang mau nongrim yang mentang ni ka JJM scheme hang ni po residor bas dong mopat tika ni ka inisiatif kini ka jingtrai ke ba mengabat i kum lokal meli ba di minister ngi trai rekat nak banta mon ora ya ka roi ka par kham dam ya ka jingtrai du ke ba dei habis dong mopat ya ka juga por ngai kren ya ka wi pada ka project ke ba la muslim ke bangila ya long inisiatif lah ketika incubation center kepala sanction kan prakurur hak tu kupur kebangang long komisioner juga MIDC hadir juga budi continue gi iba Renington dan tagaporu komisioner MIDC ya kebaila la pendet ya gani ka incubation center kepala long ready ya kebangi pleno mentah ban inaugurit